ura ukara kwirimwe mathina yengi amono twikaga boys principal Muchai atwira twenda kugana na mantu ja mathuku jara ja kuendelea tukwenda kulusup principal atwita mpira Mutuma, one person can make a difference. This is not about individual. It's about our county. Na tukaja kuga tutegere mantu ya gutwira maumau ja batere gukira ki muchunku atuthithie no ntuna turuma ya biscuit na umo biscuit na chite mure tuko isa sawa ne onde guru yetu ringithwa etikinyuma kuraja. So the few kana mini no tukaja gutegera kuna baba ingi nabo pago push that kind of leadership. Na ndura nkwire, when the wise keeps quiet, fools multiplies. Wow. That's a good scholar. Na riria antu bara bome bagakira nthiguru yetu kana county yetu tukethwa twina so many fools na ntigwitikia nthiguru igeta na mbere nontu bara bome tubatere kurungama turungame na uma na turungama na uma tutirungama na uma nontu bokarembe na kwenda kunyirwa kiu tukarungama na uma nontu bwana betu para be skuru ana betu bara murungu agutwatha ici nontu tukabatigira Meru ni ethongi na baje bauga yatiri ya Kalembe na ndura na Karimi bareo igita riu ibatigire Meru ina barabara njega Meru ina ruji rokungana Meru hantu bendene question ni batere kwithwereo wela sate urambumba kwira Meru what they are doing nontu ibo shabiki bane ngero ngiri 10 anga aikuru 10 barabangi gana they are doing kana bira bakuri bara thai bakuri imarathion poison irega atuma peja kurigeret in the rest of their life na yana bao Mheshimiwa kumbika the nayo the MCAs humanity na kigina kya one fund ira gavana kawira aberere ni unconstitutional bari weta kwa control of budget au ku take into your ward fund. MCAs boy bawete kire warora bande kirete CUB bawire biraba kwenda ni community allocations ni chiba kwenda better tia community development allocations chiba kwenda. So now kire MCAs ba 45 baraba duri na kura bo bateta yo yari one fund iri kire budget era batire bo abwethia. What is the real issue kire manto ya yonde? Real issue ni in governor. Tawatinda ku kick around the bush. Governor because ni moyokuru kana? No. Na inko condemn with the strongest terms possible. Kile antu baraba kwenda kwa area narrative ya gender. Ya kuga governor kakumeno nontu imama. What if nabo arume baba thuri ndene Kenya? Bageta bakiwa itu kumeno. Nontu tuli baba tui baba. Na itu akai ibo baingi baraba thuri governor. Nokona yaga tutirareta ndoa tukuleta ndoa. Katwevere mantu ja agenda tuteke ofisi. Na mama ye heshima. Ndo ya jana heshima. Nontu kintu kireke kireo heshima ituwe traffic. Mukuru mwampire Peter ukeja kuona waitunya heshima umenyotea wa heshima ni antu bau kwenda bakwa heshima. So ngafana riaga itunya heshima nere MCAs ruju boeta kuthidi impeachment ejo ninya na ngina wenu wa impeachment. I think those words kuma kimutongeria it's very unfortunate. Na ntigwitikethe niu mami abatere kwario kwina mama munene wetu na kwina ofisi. Ngafana wetu Kawira Mwangaza atimenyeretie kurua kiuria rirarari kingafu. Utimu atirari accountable to anybody. Araumara aiwa ikugura makobe aumara ikugura matrisi aiwa kugura pipe imwe no kona mwanke there is no planning urakuthithia etakathithia because that money is unconstitutional na etakathithia urakwenda. But this time round
the office of the governor iri well nyamwerene bwega wathone na abatere kulita ngugi ura watho bukita counties actually is a whole chapter ya constitution. Yes, constitution. Na governor ukeja kumbira ati mbeca cha ward fund irio kinya igitara munya uti ward fund kinya igitara kiraitu ndirariku uti ward fund mbijite kinya kuna records nyingi muno nkiuga atiri governor no implementa bahatwe na wananchi tokaranthi tu just patron tu just dietwa taka ku video okaranthi na antu bara baku bakauga bira bakwenda arafu nandi nagwe bwakamata mantu ya bugekeria uro implement ta we governor. So goodwill governor ne yurite ndene Meru athikira atongeria bangi. So niki governor arenda kuonekana wenka ai white as snow wenka na akionekana no ku implement indi governor nya akaitia akenama akakaraura akathithia one person kana one tree cannot make a forest. Na ari wenka utiwomba kuthitanguge wenka no mwanka ausishe barabangi na whereas that utimweshimwa thaiji. By the way, uni mbatere kwitho nyangi karanga MCO kama no Ruiri Rwarera nontu no uga uni nenkairwa ward fund but indere agwa ikawainde mashabiki jeome jona muchethi ura kuja kuingiria uria ya atonya kinya kutherenja mubiro tigitate batitherenja na ni nontu ibarejire kona tu just nontu kabatamenya let's kwitho learning is a process kinyoba tutwarie. That is why ukona guni chiebaniritie na kumbweka brothers na sisters para bangi twachindiro nabo bakumbu bakurona baratha ibegitine nokuigwa nkauga atiri kenda twitira uma tulitane mu Meru one bwega antu batu twitho imantu yetu kuthugandia twinka katwire mu Meru uma kana to start from there twire Meru kinya MCs baba bariku uti ward fund bakona uti mbecha bagekiro kiondone kyao na governor na kuna watho po nene mono buruko dia wengo constitutionally na kumenya bwega ro control budget ya ugire na karunga makaripiti tena kiri wananchi no tunakwenda kuinsight the public abere MCs baba kwenda bekira mbecha kiondone how na tombo bekira. So mheshimiwa okuwetari yetu patron inojua yetu patron Meru yoretete the MP na okuwa very clearly our patron is just a name lakini kiri matheta ya MCA DMK kiogora kiri petition ire ikitie mbungene Rwari ira itite kwarirwo mbungene Rwari ni ati governor Kawira Mwangaza na ete mwene ngui na ngui mweyi ni kwa patron wa MYS. So why is it an issue with Rwari patron wa MYS na kute issue ile with Rwari patron wa one fund? Na former governor mheshimiwa nkiongera na ari natoweza program and nobody who complained. Injire aere niyo mukuru owe that cheo na ukiera wako na conflict of interest. Number 2 patron yujo na kuran a TV station ewe na niyo ikuhea o mantu jonde Batening County. So otegera kuna conflict of interest. Number 2 ndukura yongo yari kiatho official kuija kwa announce CECs bawe 10. So aria aere barabara kana ataraini ni arinya aunire watho bokuga tukumunenkera uyu amu introduce aro nyuma aro 11 publicly auga uju no akethirwa agwatirite kiri department umuthikire bubwega na kuga department na governor nte kumeketha connection yewe ino tombo na muromo kile ni ku rhyme mbere amba ku register bure kuga mutwe athuya agikinya kwaria eu ni kwitho ya very big problem no ndio karunga mauge ujo ni musito sana na kuna experience kuliko wote wengine wote mndora na kuthomeri ena PhD ena degree 3 ena thomete na
nyo all the education ya way on the guita na CV ya way on the alafu is like violation the kana powers cia gavana igeta beyond right kumba kwithirwa ithithite onge akauga onge nwe ambaye anakuja ni musito sana sana na con experience kuliko wengine wote ikuthia antu bara bangi na kubajukia nao mundu akethwe na power nkurukie bagwe na bukethe buri ansarabu kire muntu uju ko uja ora uga atire ikuthia to diversion maybe wa misunderstand that is why ompuria kiuria hankwendo guchokire nkwira ari mantu ne ya patron yeu ikuretera thina na andu bakaigwa now this is fear ingavana waria na imwe kuru na mukuru ngavana no egwa powers ici so no indirectly menya koti nditaga intention lazima mantu jetho jale katibene intention eku ukigwata muntu uringa akua ko renda kuthithia manda no kuigwa kana kenda na ndita roiri kana utari yes kana intention yeku itari ari defense no ntunya ugo no ari atarine ko thiri kinya ketha na kwire ukona ntuti iketha kuthona na te criminal case ikasivu no ngwata na muntu na gitire ate na kwire so intention ko kawira keja kone ka tathire makosa kiri muraga baisu intention no to go ringe menyare ketha aito ambiria kuga uringe menya gundi patron o wondi wa wond project urimenya but temenya ndai chiacha chiambiria o me akwirie to patron but patron inge chirare tu just go down there. Can you be a patron a volunteer kiri administration kiri act ne kuru kitu ni assembly because the MYS actually it's an no uraumba kwithwa ugo kalia kinandi no ngoke ya kwithwa tu we mukereketwa kana ukethwa we mufadhiri tu ukeja tu like a NGO wajo ugatetheria no geta without tampering with the system. You know, kinyawe tukuingi the other day itombwithirite interview actually to an exclusive interview tukwe Jumapili tukumeketha no mionere na awire wekererwa atiri you we patron uituma radiator uri aku patron ria kwithirwa ati we iwokethirwa kolelia ndakaiji you know kwithirwa kwina ni kwa necessary no tunandika aleta high blues ikaleta beef no kuigwa na mantu ja maingi ja tekwereka so kampu ya tiri simple kya advice ngavana kwa ngomo advice mono ndi lakini na atigagwa mantu ja mwe ja kuga ukwethia mukuru oku 1 1 1 2 3 4 do it when you are kuraja mono na tumera na ofisi na ugo mantu jaku ofisi do as what constitution entails you to do. So mheshimiwa iturari na mheshimiwa na in fact mbere utampira kirugiwa mpire mutanora wa interview aga muraga mbere ma on behalf ya muraga pole nontu ndikwitikia all the residents ngavana ketha no yage kitigio karanthi ukathithi interview mathaja iri urungi ndikumeketha baraya mwana ora punishment no odieku ntige da barendo mo punishment plus that even they cannot even reason and kwa nini they can sit down and they do it because the interview that's 2 hours no kuona planning na mantu jetu ja county jetite minga ina minga yo mjageza kombo detera no no wodi ku but that it's neither here nor there but our interview a person who is so arrogant. Okay, so mheshimiwa yoro ntrari na mheshimiwa David Kaidi yoro tuko rokere Kaidi araturire public participation ira ya bangicho ne kintu stage managed nontu kuringana nawe aibiru yaka antu barotererwa gavana kawira batayero kanya kakwarie kaguta maoni yoya kiri public participation era. Number 2 awa etabwiri kwithiro ibwithiritwe kiri mbungene kana ala assembly. That one was mistake number 2. Number 3 wekwingwa alita maoni no mwatakie weki katiba mbere ma stage managed kaithia na doctor na thinerie taruria chungu
stage manage. Well, atera wira win kutumira rita riu. Oh. Now it was not onto kura public participation ibatere kutangazo. Akuina ntuku. I think 7 days. I think so. No mwanga ki threshold ya sheria idhrete ikite 7 days. 7 days imheshimiwa na gazette notice ya umma ikinyire mwananchi dhora waya Weru itangase Meru itangase Muga all the stations chionde kana way of communication nyama kaniseni those 7 days no mwanga kwithwe kwina a well information iteteke mwananchi akara kwithwa kuna public participation. You just now prepare yourself because you want this and this and this and this and that. Kinyaka wira mwangaza na kuthirunga public participation. Lakini ntikuiwe ki ina problem. Na uya kuthwa kaithia na araugira public participation itibatire kuthithua au nkona athithite several. Several fair hearing antuba mama. Kutare na fair hearing na yabwithirwe antu amwake we anda ibwithirwa every word Beta Ruiri Rwarera beta kithi beta mwathi no a time no kwana ya time. Now these are 7 days. We have 46 words. No was special edit Mudara. Now kaidi Bruno daktari ri akawi iku ganya madhaja tongo gyo ya mama wondi children doing nothing. Nara tumba kunenkera wananchi time paka ibanga bongwa na bakero ibina bito kwenda andikeni maoni jenu purete ntukuna no ntuba time purete ntukuna na boja bwali uti muntu batere kuga antuba mama bataririe no ntu public participation itari na baba angi yari public participation not the public mama public MCA dito public participation tuinde tuikinye Kaithia and others like Kaithia and like Kaithia who are not satisfied were goons. The reason why I'm saying that they were goons no ndo okay akwitho iba umarirwe no mwanka witho iba trigire disturbance kana kurundu bwatumire pa umarwa na ndo nkurie ko muntu umete kiangu ko muije we utemuije na ataumarirwe why Kaithia why kiongozi actually ara atwire why no ronge donere niki why the politicians who only were aggrieved no to maybe they are stressed barusreite penambita na barabangi bakurukire so utejo mix it bitterness na public participation it will be lethal kana kinyawa ka we bita mheshimiwa woni ntembite byo kugo wonde very articulate ke sheria ndikumekeda nkwebera sheria wona ono tampu mali kaidi ara twire bya tumiro umaria idombya kuzo atire kuna watho kanda mpira atire inande na makosa ndawa atire why few individuals or bad politicians ibo wa umarirwe no mwaga umarirwe hari taka kiripu ibo bwega one kuna quite number of people baraba kumarwa kuna mwana ore aria kiripu no kwa tigamparie ni ataumarirwe kare within the law atetaira party ewe aria kana maybe kare within MCAs buraba kwenda no gurinke ya gutegera mtura oragia na Mike auga itunenkero fulani tukuigwa na auga yakutho kuna stage managed dinama mtu ya tekomba kwithwa antu para bonde abamenya no gakira kwithwa ni MCA o area onenga iro akero atiri ukiria muntu au kuringithwa kwina
so many question marks but muntu ura ari mugeni na nuona atiri antu bara te uga bekirite ngu ingwane ne uju na uju kana uga ku baogete itamba ku bangi bari angana nthongo kithe ba minchite ritho kana uti saine ya leo nondu kwaria ma ndina ma kuri antu ba mama including by okay so mheshimiwa inkwenda kuthoma comments ijiri ithatu cia Facebook and onto nikuona ni nyingi mno but first mama arite akiwa atiri kire MCA 68 ibasainete so nikuona ni ati kiage kiori kiakiriu karaya yeterete akio mwe inya bate muthikira fairly kuwa kinya bate muthikira fairly ni ura kaugari bwana gichunge mama bandu murungu na mutegete arithori ririaga na thai na kanya buru 100% ena kanya kakuididim na otema antu ja kwenda ja manene ni kwaraniria ete MCs abene nao misunderstanding ira naja tutina meningira ni tugaita ngugi aka tu just communication ya weka communicate ki mheshimiwa kokwenda kwethia atiri mheshimiwa athuri akara mutindo kuri ja mandansi okay ate na manground wete inywe kuga at least barabara ni thithwe bungi yes koti ya Meru kuromia impeachment no problem okay kuthwa koti kurungamia impeachment iwoni bwa koti na koti ni batere kwa thikirwa at the same time kuwe kuga mantu ja assembly nio kiri legislative process eyo so ukoroma kwa imantu ja kuendelea nthiguru neji na aru omba kuigwa bobo kurungi kwa tiri mo kwa rungi kinya bara bangi ba impeachawa but indonere Kirinyaga court was it Kirinyaga ya Romerwe na bendelea na impeachment kana ni Embu was it I think ni Embu court ni Romerwe na bendelea na impeachment na beta mwanka Senate so okay kire comment chia Facebook na kinetelecho tukinjela kaitene kane ati koti ya Meru mwambithania wa Mae Cherere na rometie impeachment ile kubati kwethwe kiendelea na arua so tukona kwethwa bado itaendelea muthomi labana arua mama must go home she is very arrogant na wethranira William kwa Weru TV mtatupeleka kotini it's already some minutes to 9 well anyimagaita ategura tukethwa tuita koti tuone atakoita na mbele lakini tukethwa mbele tukimenya hata kuendelea Martin Mwiti arua nilikuwa huko ndani kwa public participation Kaethi aliingia akisema yeye ndiye MCA wa Kethe na we mnoma wetu arua mama aende nyumbani please na pelekwe okay okay Gladys Kobiarua Kalembe is hilarious and yet very APT in the way he articulates his issues. Me thinks the people of Ruiri Rwarera lost a great leader. Nebo Gladys Kobia kuwa Destiny Shapers karimi yao kwa Israeli kuwa barenda najua you handwriting ya Destiny Shapers Mwenda Benson arua nasikiza kutoka Mitungu nkethria mheshimiwa mwire akinyire wau atwe nawe gana kweana he is the voice of the voiceless napenda yeye bure tu kwina kinyo weta general wao ushakuwa general tayari okay Isaac Nkoja arua political orphans are nursing their political hangovers people always support what they believe in no MCA, both elected and nominated, supported Mama during the campaigns. Thus, they feel that they are supporting what they never believed in. Otherwise, Governor ni Mama. What do you say, Mheshimiwa? Ati MCAs babari kuodai both elected and nominated, including yourself. Barabu tombere kuidro boichoka mbungene. Buta supported Mama. So maybe no rebellion tuwe kuendelea. No. Na kwa slogan yeweta through ekiuga ngavana ni mama. Inyana aru ngai atwita. Tugeta.
tukorua ngavana nu automatically no mama ndikumenya no ubera ati mama na already imama na urambomba kuga yes andu ibari na preferences ciao igitara ya campaign but kwira wa mutongerie ja ura murungu aya na supportwe na tekuwa bo support tu ija for example uketha kwitho ina mwe kurunja menya wegi gwe miaka eku yonthe uturo bwaku bunde lakini onari kwina maandiko yote kuga ukare okiura gwa umwanka okwe mwekuru hari nibotere kwithirwa at least pastor areo antu bangi babaingi bravo bogutonya bakaria bogothobu na mantomero bogothobu na thiri na maisha yakenderea na kuga tu support governor ora twanenkerwe ibwage tupatero mu support buru but itubatere bandu no ndui public office ara mantu yate gwita bwega tukuga yate gwita bwega tekuga nandi no ntu governor akwija yenju no she's not an angel no mankethwe na mantu jawa jara na hivyo tumeona tutikuithwa tu na so tutikuithwa tu so yani muno tumite na no thuku sana kigwe jamu ingi tukuthithia gatukumwa mataro na tukamwira uju na uju butigwita bubwega tupatere gwita una na let me tell you governor she's not eradicating poverty she is uploading that space of poverty every day reason governor eta wodine kuthirie poverty igwita na project ukaraunch project ya dam kana ruji antu bakalima joro kwa na Ruiri Rwarera na ndatulire mbao bakambiria kulima yani minimized poverty level kintura yeu governor ku increase poverty igwita pipe igana na muntu inchi mwanuchu na muntu akana ne mwe tethigara antu bana ni ndakumimbio kuthekera kichungi na ura mantu Yesu pathetic iwa kalimi nyono akutheka tethigara that's a kind of uploading that level of poverty then antu baba thina you take advantage of those people no kuigwa uga take advantage of their poverty kuina rwimbo rwaku bakamateka wa vita kwa accomplish mission kwe 2027 ibi tumawiwa na ndi slogan ikauga miaka ni 10 wala sati nye 5 tubi turona so 10 bandu ukauga nao wo korea na ta womba wo korea na mbeca cietu taxpayers money ukomba wo korea na cio ko batere wo korea na right irai katiwene ikuga uni batere kwa security uni batere kwa health uni batere kwa barabara it's my constitutional right is my constitutional right then ndio uga kwogo korea mwana omumiru now uri okorea na mbeca right yekwa ira batere kuthithia ungi ukanengera pipe imwe pipe imwe ri nandi tija kuga nandi riu ringi ukeja kathima kana kanyongo karuji tunyo na murija kana na ata wakarakara that's why I'm saying another untubura mungi kama kuthithia I will increase levels of poverty igweta instead of solving the problem ugeto kanengera antu ngiri 10 as if uge extend campaign mood kana increase campaign mood already thai tubatere kutha to saturate tukiritangugi na ngavana akija bagachemania na MCs amwetera mukaribisha achoka wananchi beti akarugura kimurandi kechibitari na ndagwa chugitu now the time we are wasting dula na karimi we are wasting a lot of time na tumantu tunini to county tukarega kumenya kwina mbeca itigera almost 75 kana 85% then national tukaka time uche gwita kwaria na antu baria paambirie na ndi kuga ma project jaja ngina jo president abatire kuleta Meru akareta you know mheshimiwa I feel itumikia tukara tu campaign ine no ntuba kwithira mama governor na kwenda ku fight back you know MCAs
nontu bakwithirwa ati nakwibwia kakinya wewe ngwa wathani bwake bukwa bukuniswa bukwinikwa yani unene bwake nakwibwia kabukwinikwa, so she wants abonia I'm still in control here ati batere gwito huu kintu kia mbere ni erewo na ere ngavana na mwananchi no mwetheria ngavana because sovereignty of the people belongs to people, with the people, for the people. Na andu bongwa iwo ba mwetheria ngavana onari ni ngavana kiumbe independent candidate, so powers should be bestowed to her. So inenganirwe ori kana one first day my interview kwa ndene weru ndagure ngavana na few of unknown ndagure still you insist yes and a few of unknown na ngavana biaremi in management akomba akikwerewa na ngavana na kwenda kui process inyingi akurukirite nduro ugorithie kirasi tu kora kugimarua thai uringi withine nembi muno uringi witira atiri bibi atumira ogurana na mukira thai utegimaritwe ni no ndokurukire process yeu nuguigwa ngavana gwe process nyingi muno akuruki au okurukira niki ngavana na kwenda mbere ma aritano the management skills kana mbere ma kenda omba kwithwe na planning organizing staffing mantu eu jonthe aomboja ikamwe akere what the problems ya ritinguge stress ya ritinguge ombe ku manage na mantu eu jonthe ombo ko jathithia no tumwankira tha even uritrimana na muritinguge fiera bareke ru ngavana inya benyunya chai ba mitiga yenu chuba kamatuka kali Kalembe bona bakamatuka no ndu bakeja kuona na Kalembe bakabutwa so ngavana na kuninde a lot of urampomba kuga na kwenda kumento te kumento aki na kwenda even kugwatiro na gusapoto. How about you work? You do that work? Inkuthithio thai. Okay. Already kuthithia mantu jau na no mwangethu wa kuigwa just tunajuki jara mega ke kumage Kalembe jaja mathuku ija kare no kuigwa na nareke kwithirwa kithuganagia no tukwe ingavana independent akawa independently no mwanka endane abo bangi na very simple kwaraniria na kwereano na kuso John. Asante. Thank you so much Mutegeri na Nteto gutukinyira koti kwithirwe kirungi ka MCAs kwariria muswada juju na kuimpeach governor wa Meru Mheshimiwa Kawira Mwangaza na bethiro bakiuga igambari uri kathikirwa January 25th. Wow. Let's wait and see uramantu jageta nambere.